هنرمند جمال سعدون جدایبوی باجار دیرک دسالا 1958 بر آواز تیلا جنبشا خال خواه عبد علانه و دبر چیر زرنه خال خواه احمد علانه و حسکرنا سریلی و پیزوک و حیرانوک و بیلوته خال خواه رشید علانه را هنو مزند بود. سرانین فلکلوری اوینی سریلی بیلوتا حیرانوک ولات پارێزی دگوتن و جبر ویەکێ جی تووشی گرتن و لێدانێ چەندی جارا دەبوو. di sala 2013 de penaber bû li welatê Almanya û çend mehalê ma lê bêhna dayîka wî lê de û dîsa vegira li ber sing û berê dayîka xwe dêrikê. Di sala 2014 de dîsa berê wî ket welatê Xerîbiyê û li welatê Bulgarya di Sihûyekê Adarê de 2014 de çû ber dilovaniya Xwedê. Bi helkefta borîna salekî li ser koça wî tevgera ciwanên Kurd bi amadebûna gelek heval û hejêkiriyê wî ev roj li bîr anîn û hevalê wî dibêjin Cemal Sa'dûn rewşa dêrikê bû. İnsanekî hunermend bî bi kul mena. Hunermend bî, Kurd bî, hunermendekî folklor bî, hunermendekî xizmetkar bî, hunermendekî şoreşgerî bî, watanî bî. قومیت دور هبی انسانه که حنون بی دنگی خوش بی دنگی زلال بی ملت دیره که جرا حیران بی جمال سعدون انسانه یکمین بی دیر که ده هنرمندیاوی فلکلوریاوی رحیویه کددات شتره خویا کرن ادگاز هنرمندم و راسته هنرمند بی گولک جناب بخچه گلو گلچی شکا بی هنرمند نو تکز دکن کو جمال سعدون بنگهک بو او نای جبیر کرن. هنرمند جمال سعدون جبوی ما وکه هنرمند نه بویا فلکلور بوا بنگهک جبوی ما از وکه هنرمند هرتمیز ترانوی لسر زمان منن و از مقالك سراني نوتان دنجي از ها دم شاگرتيا جمال سعدون براستي جنايش بيكرن خدمته ويا هنري وخدمته ويا ديروكي بتايبتي على كردتي ده هنرمندكي كرد پرور بو يعني كوما آهنجي دوی بیر آنین ده آماده بو سوزا زندو کرن استران جمال سعدون جی تیده هات دان هین امل ویدی ایرو آماده بینه اجبر سردانا قبر جمال سعدون اجبر ام بینن بیرا عالمی جبیر عالمی تجاری ناچی هنرمندک مازم بی دل عالمی دا گلکی زحمت بی یعنی شروع بردلوانیا خودی مکه کوما آهین حتی اش کوما آهین ور ان شاء الله استرانی بی سر بازاوی امی دوباره بکن داش بیر عالمی نچی هنرمند جمال سعدون حجیکری ریبازا بارزانی بو و ده هر هلکفتی ده هلگری آلا زر بو چقا گف و زرت و گرتن لید بو او خورتر دبو و هر آلا زر دما آلاوی و هر وی دگوت دیرک آوا و از ماسیمه جدیرک احمد صوفی آرک